Athouba ngasidi meyam na kauna kibagum taure Athouba da koi na loram ba todang ngasidi meyam na kauna kibagum taure Adubu ay koi ning simbiu ay koi giming chat kidama Become the kind of leader that people would follow voluntarily, even if you had no title or position. Epudo pa kang manakang siya nu. Pamuba, hey traba, atoy ba nong siya? Katok pa na nasaruk ni mapari. Epa epugilik lang ukay pa de.